Sanibonani, ngiyabingelela bakwethu nimingilelayo siphumelelo kaMbhele phasi emzimkhulu lesigidi sithatha amajenda ngidabuka khona bakwethu. Bengicela bakwethu ukuthi uma uqala ungene page lethu ulike uphinde usubscribe wenze njalo futhi ushare link yethu nangokukhomenta bakwethu. Indaba esiyitholayo la sithola indaba zikazo la 7 bakwethu. Uthi Uzakwe bakwethu uzola 7 uyalulama ucela ukuthi nehlisa amaphaphu le ithombe niyibonayo namavideo wakdala lokhu usengcono kunalokhu enikubonayo bakwethu. Kanti ke udalule wathi angeke bakwazi ukuthi yonke into abayenzayo bayiveze ku social media ngoba kuzoba ngathi bayachoma, kanti abathanda ukuthi kube ngathi benza ngoba benzela abantu bazenzela bona bakwethu. Ezinye indaba esiyitholayo la sola uKing Bhaka bakwethu uthi ke bakwethu uyayigxeka kakhulu leyo ukuthi abaculi bayibulale bathathe isinqumo sokuthi bazibulale ngoba lokho abakwenzayo ungacabangeli isizwe, ungacabangeli umndeni wabo, ungacabangeli abangani, ucabangela iSouth Africa yonke ngoba lolu daba abalwenzayo into engalungiseka, engakhulumeka, ngahlaleka phansi bayilungise abakwethu. Ucela ukuthi nehlise ulaka bakwethu. Ke siyabonga ngokuthi nibukele ivideo, siyabonga ukuthi ni like niphinde ni comment nenze njalo nangokushare bakwethu. Sicela ukuthi nisiphambe ivideo nelandelayo ngokuzayo.